Ministry of Home Affairs 30 days kaisa notification rimani je 30 days timeline ni bisi government of India kaisa circulation rimani je illegal immigrants Myanmar ni Bangladesh ni borokno detect khai report khainani ko borok ni bagai strict action lanani jara bongna support khai dongnai borokno bo rutugoi karigoi borokno sabo asroi ri dong borokno nai borokno detect khainani bagai जों बिनि अर कायसा मेमोरेंडम रिका YTF रकनि अबखाय साइट मुंबई बिनि अलरेडी कत खाजा पावर जब सिविल सोसाइटीज NGOs ओमफ्राय जों इलेक्टेड मेंबर्स रक दं जों जतनो सपोर्ट थायो एज ए इंडियन एज ए प्राउड सिटीजन जों इलीगल इमाइग्रेंट्स नो जों अलरेडी रिपोर्ट मा थायनाय साय नरकनि थ्रुते आं सानमु जों जारा अबनो सपोर्ट खाय दंनाय नरक फ्यूचर ना हादि बाहाय के फ्यूचर ना हानाय कायसा जागा फ्लादों खांखाय जतनो एफेक्टेड नंनाय ओमफ्राय नरक अबनो वान्स गय नरक अबनो सपोर्ट खायना ताथुंदि जारा सपोर्ट खाय दंनाय जारा चिनि बिसिंगबो जारा चाकरी खाय किसिसा रांनि बगै बरकनो बीसी रग पंचायत रग एनरोल खाय दंनाय नरकबो खुसियारंनि कारण हुनकाय फ्यूचर चिनि जेनेरेशन नि बगै इलीगल इमाइग्रेंट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम नगे आचाइथा अर हुनकाय आबो सिमिया नेशनल सिक्योरिटी नि कन्सर्न दंगो निनि स्पेस नि कन्सर्न दंगो नों बरक थानाय आसु बरक गोबां ए आबनो दैबा जों दिनि अर पॉइंटर्स होनामै जों मेमोरेंडम SDM नि अर याफारखो Sir, the government of India ni bukakti home affairs ni bukakti within 30 days ni bisingo Bangladesh Myanmar ni borong rutuguti khaja bagai takun tangi authority ro action har jagi abo tili tam sane authority tangi action na haya in case if you are a proud citizen of India nung India ni constitution no abide khai dong protect khai dong hukai nung surely obno tei nung intervention ma khainai nung chief minister nung jekono cabinet minister nung CMM decision nung MLA nung obno tei Government of India je jaga namo notification re likha je you have to do it, then you have to do it. So if you are not doing that means you are supporting them and also you are part of the illegal migrant. Sir, obo je illegal migrants ong push back khaina bagi je nung jang mane tabu tiparama tha party sime daw bai khai tong na tai community party ro bada norong no join khaino. Obviously only Tiparamotha party and some civil society. So ang sana mo tungma kaya haise illegal immigrants the problem ki Tiparamotha ni family os in the effect nai na ki jara chung TTADC andar tonne porok sim affected nai not only TTADC not general areas jekono jaga affected joto ni bagino affected if you are going through crisis everyone will go through crisis so what BJP what CPM what Ganamukti Parishad everyone should come up and be in support of us and detect illegal immigrants, be it from Bangladesh, be it from Myanmar, be it from Pakistan. Sir, lukurok ni bakakte obono tabu comment waire wai phajak lukurok je confuse nangle tongmani je Bangladeshi illegal migrants hai ke ba Myanmar ni je phaine rok bo bisini simi phaine rong no borong no phataro rohor jangnai yake ba bopur ni simi phaine rong no toni jangna bai. Government of India cut off year riyako. Once the cut off year is circulated, then we'll act. But before that, not jotono saiman tongo daily news or nugui tongo every day. Jekono Tripura ni kaisa part of Romjagi tongo. Hingke nung identify che asukung hingkai jara Romjagia lakhs and lakhs.
ओंखाय बरकनो आइडेन्टिफाइ खायनानि तो गभर्नमेन्टनि सामुंले वाइ ओनलि तिप्रामथा तांगै सुदु तिप्रामथा तांगै YTF तांगै जरा जों दंनाय जों सिबि तांगै खायनायबा BJP निबो सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी CPIM निबो सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी एनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज एनी अदर NGOs even government of Tripura strictly of action na hayang kai जों अपना डिफीट खायबे सर कैसा सुन दं जों ससियेल मिडिया गोबां नुखा दाबुक जे नंनि शरीफ दल BJP नि CM नि अर्डर बाद तो पुं किछुं नानि गाबिया So, अमनतै ताम सानैसा अबो कायसा कतर क्वेश्चन assembly rogobo nugui mankhana norok bahike Bangladesh ni phaile openly in the house salaimani so it's a concern of whole state and it's a concern of India so nung Indian citizen ungkha hungkai if you feel threat nung jodi se illegal immigrants no threat ungja ko hungkai be it chief minister be it prime minister you have to act according to the law Ministry of Home Affairs je guidelines sanamani nung you are bound to follow that guideline बुसकांग थांगै सर नरंनि अमहाय कुनो दे तंग जे बांग्लादेशी रंग CM सरामैया अमहाय कुनो आंदोलन दे तंग नरंनि actually what are we demanding जों तामो डिमान्ड खाय जों आगिनि सिमनो डिमान्ड खायो जोंनो सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन रदि जोंनो सेपारेट हा रदि अ गोबांमा रिजन्स दंमोन बागिनो जों अबो हाय खायै चिनि हाबो जों चिनि फान नांनाय हायाखै अबो हायकिनो इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स हाबनाय आमबागिनो जों चिनि प्रोटेस्ट बुसकांगो गताय बतिके थानाय आसार पैठागो फादर हास्टिनि रायजासे टेके जारा फाइनि रनो हिसासे रां मारिनि बागै हे गभर्नमेन्ट रक ताबुखनो अबहाके सनामन बागै याफे रसजागे तना जारा रां ने लोबो एक्चुअली बुसकांगो जदि